Pero unsay part sa physical education nga mga activities nga kanang struggle ka, wala kay nimo na enjoy? Naa ba? Kuan nga ro, ma'am. Kaya di ba naa diha ang singing, dancing, tanan, di ba? Yes, ma'am. Sa dance ko ro, ma'am. Sa dance, you're not into dancing No, yun? ma'am. Really? Unsa nga dance? Folk dance, Sa tanan, ma'am. waltz? Tulo mong to ka dance nga mo ang i-take pag mag-PE. Traditional, international, o mga folk dance. Oh. Kana dyan, ma'am. To sa tulo dyan ko subject, ma'am. Kaya isujit ko. Sa dances. Oo. So, dili ka pwede nga hanggaton og disco. Pwede na disco. Pwede na disco. Pero sa dances nga ka ng mga formal, Marag lisod na dyan. as in, really? Ka di ba usually pag into music, ka dili ka ayo lisod, ipasayaw kay because you are into music. Pero naginaingon ana no nga, Naginaingon naman. if they love, do you also sing? Gamay. Unsa nga kanta? Sige daw, pwede ka makasample? Ma'am, ginubak pa mag Rason. Sige, rason diha. Next time, invite ta ka diri ha when nice one tatong nakikauban para na mag-guitar or si Walter baka with Next you time na lang, inyong ma'am. i-play ba? Hulmo na to tong Bandoria Yes, and ma'am. Ipa-classical na to. Kaya di ba pag-perform nimo during the Mass, you were with Walter. Yes, ma'am. Siya ako accompanist. Oh, we were talking about Walter, the classical guitarist. Classical? Sakto ba to akong giingon no? Yes, ma'am. Classical guitarist sa Mast. Nga second placer. Yes, ma'am. Ayan. So congratulations kay third placer ka Thank you. sa Bandoria competition sa Mast. First time ever Yes, ma'am. nga nag-open og kanang Bandoria nga competition.